Eso so mingisero mngela lona FM so bulantsene ko imsumbunuko namuhla hakwamkela mingisero me kolonga ngisela stitch shurko hlekan lo hiku amkela kanongana ko Afrika Wa Vulavula kamkana lona FM umelerisiwa inchindani Eric Mabasa mina nikhalanga pact matebula engwana risimatwa jimo xithango maxingirtano wa chachana makuna lwandandadze mingisero me kolonga ngisela stitch shurkona namuhla iri ai fambe swin'we ku risukura 23 ra n'hweti leya ya nhlangula lembe ra 2023 nakona ko Afrika Wa Vulavula hi ta va hi famba swin'we hi twa tlhelo ra wena namuntlha hi khome mhaka yin'wana leyi ni nga na ku pfumela ku ri na n'we tanihi vaaki yi ta mi khumba swinene mi ta swi lava ku hoxa xandla eka yona hi yo mhaka hi ku rhamba mingisero mena famba na hina hi le ka 0860002543 kumbe u tirhisa 0657443911 hi ndlela leyi hi ta va hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku u ri na tona ti fambisa ku yini i mani a nga kanetaka ku ni vurile siku rin'wana na namuntlha na ha phinda ku ri swilo leswi swi nga le ku fambeni la tikweni leri xin'wana xa xona lexi rhangaka mahlweni i Springboks hambi sweswi un'wana a nge te ni mi byela ku Springboks xi ta hi tima tiko hinkwaro ma vona loko xi kha xi kayakaya ku ze ku hela 78 wa timinete xi ri ku kayakayeni sa swi tikomba ku xi hi veka ka ntshikelelo lowukulu tanihi tiko kambe a yeni mahlweni xi seketela xipano lexiya xo xi nge le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku tisa vun'we bya tiko ra hina kasi ke namuntlha mingisero mkarhi FM timhaka ti tele leti hi lavaka ku bula hi toho kambe mhaka leyi hi nga ta sungula ngopfu hi yona namuntlha hi bula hi yona hi leyi nga ringanyetiwa na hi nkulukumba loyi i tivitana Ndzama Ngoveni a nge khalanga a nga vulangi swona a hi yena loyi a ni lava yena yes a vula swona Ndzama Ngoveni a ku ri khalanga ku vulavula ntiyiso ku na ntiyiso lowu nga helela minister or MEC a nga yi exitarateni a endla xikontiri u humesa mali a nyika vatirhi kambe va nga endli nchumu ku cinca mfumo ku nga cincangi miehleketo ya vanhu a swi nga pfuni nchumu hi lava hi lava ku sungula kona laha mi ta tsundzuka ku kwala ka swihangalasi swa mahungu ku hela ka vhiki mi vone nkulu wa munhu Papa Penny a kha vulavula na van'wana va vatirhi ka xin'wana xa xiyenge kahle imani xiboxa ka SARS a Giyani andaka loko ku ve na swiphiqo leswi swa vukorhokeri kwa ka tindhawu tetelo letiya swi hetelela swi tisa miehleketo ya vanhu vo tala swa ku ongeti hi na ntlhontlho tanihi tiko ra timhaka ta vatirhela mfumo va koka milenge loko va fanele va hi tirhela hi ndlela leyo ku nga ri hinkwavo kambe van'wani va vo va endla tani se hi yo mhaka leyi lavaka ku va hi bula yona swinene namuntlha kwala ka Munghana Lonene FM hi ku rhamba na wena ku a hi fambi swin'we hi bula hi yona loko ha ri ka yaleyo vatirhela mfumo ta tsundzuka ku na xiyenge lexiya a xi kha xi kombisa ku vilela na xo hi ta xi landzelerisa hi lava ku twa ku kahle voho lava va kombisa ku vilela va ri yini mi ta tsundzuka ku na swirho swa Public Servants Association PSA lava va kha va kombisa ku vilela hikokwalaho ka timhaka ta swa muholo na lava va sita hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi twa na swoleswo ku swi fambisa ku yini ku ya amahlweni eka nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela se nkulu wa munhu loyi ni vulavulaka yena Papa Penny na vona la Papa Penny loko ni nga si va amukela yimani sungula ni xeweta un'wana wa munghana wa mina na yena i tshama hi tlhelo reri ra hala ka va Papa Penny hi tshama aka Siyandani eLowi Ngoveni i khale nga se mi twa hisivara mi le kwihi kasi na mi tsandzeka no ni xewetanyana mi ku khalango hi kwala band store ma hi vo mhaka kona kambe hambiswiritano a hi rini ka lava hi nga na vona la tanihi n'wendi ku nga Papa Penny a hi Papa Penny un'wana okay ka lulamisiwa swin'wana la a ni swi tivi ku endleke yini hi ta kota ku va hi vula a hi sunguriseni a hi Papa Penny epfukele minjhani a mi ku mi nge hlamurisi sweswo mi ta hlamurisa sweswo a hi n'wananga ku na nkarhi lowu munhu a fane a tsakini swa nghena swa ku a hi n'wananga mara leswi ni nga hi swona a ni tsakangi a hi languteni kwala ka ku tsaka ko kumbe ku ka mi nga tsaki hi ndlela yaleyo kahle a hi sunguleni hi lava va nga vonangeki video liya a mi kha mi komba ku mi nga tsaki hi vukorhokeri lebyi mi nga hlangana byona ka SARS a Giyani kahle ku endleke yini minkarhi yo tala loko ni famba tindhawu leti korhokelaka vaakatiko a swi fambi swona
hi khoma ti-meeting most like a parliament ni pfa ni hlometela ni vona ku xaniseka ka vanhu va hina laya a SARS se leswi nga endleka siku leriya ni yile na mina lava ku ya pfuniwa hi swa SARS ni yi 8:30 ni kuma ku tele a phakati na le handle 8:30 vanhu lava va fiki vo ma 6 hi ndlela yin'wana van'wani vo ma 5 se loko ni fika laha na mina ni veka munhu a follow line hi 3 one fonela i ri number 7 hi 3 ni ze ni rhumela un'wana va n'wi yisela swakudya evan all right ni va na mbilu yo leha ni ya ni fika ni tshama ni kuma ku a phakati va tele a handle va tele se loko ni ya laya kale wa xiphephani a hi nyika ku number mani hi fika ni nyika ni va number 59 se loko na ha yimini kota mhani un'wani va fika va vulavula vuxaka a nyikiwa xitikitani xa ku ngotisa a pfuniwa hey no miyela ni a tshama a ndzhaku ni suka ni ku he mhani a ni titwi kahle na vabya ni vona ku ri ku tele so antswa ni famba o tsalatsala nga ni langutisi na ku ni mani a nga na ku tiva ku ri ni mulungu wa yena a nga lavi ku tiva o tsala ni cincela xiphephani from 59 to 61 se ni se wo ni tlherisela ndzhaku a ku tani haleyo ma yi vona ay se ni ya tshama hansi se va vitana 61 ku ve 59 a yi nga se vitaniwa va ri yile ka category yin'wana ya ku vitaniwa xipidi mara lowu ni languta vanhu lava ni va hlaya the above 285 ku katsa na ve le handle and i pastries njhe and van'wani va voni nampundzu loko ni hlayela tikhompyuta leti pfunaka vanhu timbirhi 8 a ti le ku tirheni o lero ti va ti ri 10 loko ti helerile I think kwala ka 10 na 12 se ni ti vutisa ku ri kasi loko va ku ndhawu yi pfuna yi korhokela vaakatiko se ndhawu leyi musi yo fane se yi xanisa vaakatiko mi tiva ku palamende leya hina leya SARS a yo teka Giyani ntsena xifundza xa Giyani from Nelspruit Polokwane all over around va taka yona se himpela ku va ni vanhu va ka hina va ta va tlhela va xaniseka ku ve ndzeni xibalo hi xo xi lava ku vanhu xibalo loko xi lava vanhu xi fanele xi sevisa vanhu xipidi hikuva vanhu a hi teki ti-leave loko hi ya ka SARS hi ya hi ri na mitirho yin'wana endzhaku ka hina ku yi ta kota ku kurisa yo ikhonomi ya leyi faneke yi kula se ni ku ka mhani un'wana ni kombela u vitana manager and mhani wa ni nga swi tivi manager a ku ndlekeni a swi nga n'wi faneli ku va manager no i na mbilu yo biha na vona ku ri i loyi a nga tiyimiselanga ku tirhela vanhu i busy hi WhatsApp hambi wa jolo kwala hambi u endla yina ni swi tivi but a nga focusanga ka vanhu se hikuva ni i ni endlele favor a tlhela endlela na xaka ra favor what about lavan'wana se ni ku vitana manager ya wena mani luya na yena hambi u twele kusuhana na passion ku ri la ku tshika ntirho u ri la ku endla a nga ni cheki u famba a ndhaku matwa i ri manager lomu n'wi lavaka hi yaliwa kwalaha gedeni hi leswi nga ni hlundzukisa ngopfu ku ri se vo ni tolovela va rivele ku ni mulungu wa vona va lava ku vona minister ku va chavaka ku ende hina hi matihlo ya timinister khanselara yin'wana yin'wana yi fanele yi hloniphiwa ku fana na timinister hina vanhu va va na futhi ku tlula vona hikuva a ni ngo yin'we mi tshamaku na hina laha ma swi vona ku hi hlupheka ku fika hina hi nga na vanhu se i ri ka mina hi luya ni ku he wa mina se wa ni tolovela ni ri ni lava manager ka mina wena u ni komba ku hi luya hi laha ni nga sungula ku hlundzuka koho ku ri swi vula ku ri vanhu va xanisiwa so every day xibalo xi lava vanhu a xi xanisi vanhu se ni vutisa ni ku hi yona va thupile na
mani loyi a zama ku a ni n'wina mapfuni a ni vuli mina ni vula vanhu lava hinkwavo kusukela nampundzu ni va vonini va ri kwala and mi tlhela mi lava ku endla favor mina mi ni endlela favor do the favor equally se vatupila va yi tivi vo tiva ntsena ku ri matomo loyi a nga se tholiwa i xavelela leswo hambi mo a yima hi nhloko a nga yima hi nhloko a nga tlhavasi hi nhloko loko a kuma ntirho i sathani lexi endla ku ri vaakatiko ni nga ku tipolotiki ta ka hina ti zondiwa va ku ri a ti le ku endleni ka ntirho a hi hina ti official i vatirhi mara ni vatirhi va lava veri va lava mi tholana hi xin'wina hi ta ka leyo xikulu i vatirhi laha ka vatirhi they are politicians aka vatirhi va hina tipolitiki ti-camps hi nga va hi ri ka politiki yo mi kuma ku na ti-camps hi lata disturba ku ri luya a nga fumi leswi swi endla ku yini service nga yi ka vanhu and mukhuva lowu a wu fi ni lava ku yi khomeni kwala ni lava ku ndzi le mavhengeleni ni lava ku tatwa ku endzhaku ka loko mi vulavula na vona hi ndlela leya mi vone ku cinca na ku n'wina mi ndle swin'wana ku hundza kwalano yes na ta kona ya yi khomiseni sweswo ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni ni 24 minute ntsena ku bila wara ya 12 mintsari wa Munghana Lona FM hi lava ku tatwa na wehe timhaka ti tele laha handle la leta ta road accident fund na swiringanyeto ta swa to hi ta swi languta hambi ku ri mindzuku ta mi nyika nkarhi mi tisa tlhelo kambe a hi languteni ka lava va hi tirhelaka va tirhela mfumo lava a hi langutela ku va vo va endlaka ku vukorhokeri bya hina byi famba ma yi vona mhaka koho mi vona yini n'wina kwala nga koho hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana mathevela dprsabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle kumbe i X handle kahle kumbe mi hetelela mi kandziyisa rito ka 0657443911 ta vuya hi xa mahlweni endzhaku ka leswi entiyisumi ngisiro Munghana Lona FM 24 minute ntsena kubila wara ya 12 nongana ku Afrika Wa Vulavula eka ku tisala wona kusuka haleno Masingita Mall hile lava ku tiva ku vere le ka vosi bya ka Siyandani la nga kona eka nhlekani lowu hala ka Masingita Mall mingisero Munghana Lona FM ta famba na bona tatana penny ku fika loko hi ta ya mahungweni ya misava ivi kusuka kwalano hi ku hi nga ta bula na xiyenge lexiya xa PSA va ta kota ku hi byela ku va ri yini vona hi timhaka ta ku kombisa ku vilela loko nga koho ku ta hetelela ku va na xitshunxo ke ku na ku chava ka ku ongeti ku kombisa ku vilela loko ku nga hetelela ku veka nxungeto eka timhaka ta vukorhokeri bya vaaki eka swiyenge swo fana na vasasa swiyenge swo fana na ndzawulo ya xikaya sweswo se swin'wana swa timhaka leti kumbexani ti nga na nkoka ku va hi ti landzelerisa hi ndlela yaleyo Papa Penny mukhanselara tlhelo n'watipolitiki mutivi wa timhaka ta swa vuyimbeleri muhumelerisi hi ndlela yaleyo hi vo hi nge le ku buleni na vona nhlekani lowu endzhaka ntokoto lowu va nga hlangana wona loko va fanele va korhokeriwa ka yin'wana ya swiyenge swa vukorhokeri na vo va ka SARS loko va ri na tlhelo leri va lavaka ku ta na rona ra n'wangulo hayi ha va nyika nkarhi ku va va angula kambe ke ku fika sweswi a hi va kumangi swi nga leswi hi yo mhaka hi kha hi bula na lava Papa Penny hi ndlela yaleyo a hi yeneni mahlweni loko se mi bulukisa sweswo mi hetelele mi ndla yini ni nga vona ni vonise ku hlomuka vanhu lomu tihofisini va sungula ku yimisa vanhu va yisa ka hofisi yin'wana xipidipidi mani luya a sungula ku please se wa swi tiva ku ni se a na ha lavi ku n'wi yingisela ni ve ni hlundukini ni hoxa tihlamba ni famba hikuva loko ni va kusuhana na yena a ni fana ni hele mbilu ni va ni endle xihoxo na swa xihoxo xexo mi ya xinyamina ku ri hi yin'wana ndlela swa dependsa ku ri i vanhu va njhani ivi ni fonela minister at same time Godongwana hi vona va fambisanaku na swona leswi swa ti-SARS ti-treasurer va lava mali se ni ve ni hoxa complain ya mina ni hleketa un'wana ku ri mo tsala email ni ku ni tsalela mani minister ni ku is my comrade a ni n'wi tsaleli na ta vulavula na yena 99 ni pia yena yi fostela ku ni vulavula na yena ni n'wi byela ku tsutsuma u ta Giyani
ka onaka vanhu ava hlayisiwa vanhu va xanisiwa swi ve swi va vavisa ngopfu ni fonela secretary ya hina ya ANC comrade Madachi ni n'wi byela ku ri vanhu va xanisiwa lomu ti-department ta hina lava fane va pfuneka ku kona lexi ni nga xi vona muhaxi oversight a va yendli ku famba va languta ku xana vanhu va tirheliwa kahle na va korokeliwa kahle na hi leswi hi zuma hi ku hi le timithinini ti-result ta timithini a ti kombisi just wasting a time timithini tshika ku ya le ku nga na ntirho la vanhu va nga koho hi languta ku ri vatirhi va hina va tirhela tiko hi ku hlonipheka na a hi swi endli swa hina ku va tshama ka ti-boardroom ka ti-aircon hi vulavula mindzuku there is no result and then na ku mi byela xin'wana mina ANC leyi ni nga ka yona a ya ha ri na vana va ku huma muti mi vula yini la mina ni nge humi muti ni ya pfula yin'wana a party ni talwa ni ri na vona la phakati ka bokisi a ni nge yimele van'wani va opposa ku ve ndana mini koho ni lwa na yindlu ya mina ku ri a yi tirheli vanhu hi ntiyiso a va fambi va langutisa ti-office leti pfunaka vaakatiko sweswi ni sukini mpundzu lowu loko ni mi vonela ni na hlometela ka office loko ni fika va chivirikile a ni vulavula nchumu ni yo fika ni languta ni kuma ku se va chivirika swa tikomba ku yiwa kwihi ni la ku ya khensani ni la ku famba the whole department na la vanhu va lava kona ku ri ku na problem va nga chaku ni face enough is enough protocol ya ku ka yi nga endli ti-service delivery I'm out from them hi la ta vona tiko ra ka hina ri hluvuka ntiyiso ni lava seketela vaakatiko loko va na ti-problem the whole department ta South Africa ti fanele ti ya ka vanhu we are wasting time njalo ku ku na ndlela hi vona vanhu hi strike hi ri kona ni byele loko mi ta va mi ringete ku kumbe mi vulavule na vaholobye a mi lava ku va byela ku va endla yini ku jump fanele va tlula va ta vona ku ri leswi endliwaka ka department ta vona is total out of order a swi tshamisekanga van'wana va vabya hambi ku ri mina ni fiki ni vabya that's why ni byela munhu ku a ni pfukanga swi antswa ni vuya mundzuku ma vona hi the way ma vona hi swona n'wina va hi modlela u nge le haleke modleni leswaku ri ni va languta ku mara vana va swi twa ku ve le ku tirheni na vanhu lava nga tshama lava va swi twa ku ri loko ku ri maxaka vona va fanele va fambi khale vuxakaxaka lebyi na xihlawuhlawu lexi a xi heli mi vona ngeti ku nga ku ri xihlawuhlawu a xi helangi hi 94 no 94 ku hela apartheid apartheid na xihlawuhlawu wa swifana xihlawuhlawu se tribalism se yi fika njhani ivi hi xilungu hi vitana ku tribalism apartheid yi herini sweswi we adopted tribalism xihlawuhlawu xin'wana manani hi lwa hi hexe hina vanhu mi kuma ku pfuna ku va na murhangeli wun'wana kwala ka department a hi wa ririmi leriya ku va na murhangeli wun'wana ka department yin'wana a hi wa ririmi leriya tanihi ntwanano wa hina ku is a democracy ina a hi tirheni hinkwenu mara a hi hlonipheni vanhu hinkwavo tindzimi hinkwato ti hloniphanana loko vona luya a ta wa ka n'wina yi comment kwala yi comment kwala Ncindani kumbexana hi nga kuma vayingiseri loko se hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi twa ku va ri yini mhaka leyi ntokoto wa vo hi wihi loko swi ta ka timhaka leti hi bulaka ha toho hi ndlela yeleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela ntirhi lava va PSA hi ta bula na vona hi ntlhanu timinete ku bila awara yan'we se swi nga leswi hi lava ku twa n'we ku n'we mi ri yini ka 0860002543 kumbe mi tirhisa Twitter handle kumbe X handle kumbe nomboro leyi ya hina ya WhatsApp ka 0657443911 emakumembirhi nhungu timinete ku nga si ba awara yan'we a hi amukeleni bongi n'wana timaluleka a hi byela ku mahungu ya misava awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya bongi
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Khensile khalanga kuseriwa nkarhi mingeseri inhlekani namuntlha isiku ro hetelela ro tlherisela swibalo mutshamaxitulu wa vandla ra EFF etikweni Veronica Mente u hehlile mfumo wa Afrika-Dzonga. Vatirhi va le mugodini wa nsuku eSprings lava welaka ehansi ka nhlangano wa AMCU va yimile ku tirha. Mahungu hi xitalo hi awara ya 1. Afrika Wa Vulavula. Kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu. Phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle. Hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha. Hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilty same time. Afrika Wa Vulavula. Eso so mingisero mnganalona FM nongera ko Afrika Wa Vulavula ka mnganalona FM makomba ndlela kesile bongingwa mwati maluleke nawe mingisero me ntokoto n'we hi leswi vukorhokeri lebyi a hi fanele byi kuma byi tikomba ku hiya kwihi a hi byi kumi mhaka ya ku van'wani van'wani va tirhela mfumo lava nge le ku tirheni ku tiyimisela ka swiyenge swo hambanahambana swi tiva swoswoleswo kambe ke ku na van'wani matamatisi ya nge le ku buriseni yan'wani matamatisi hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku va hetelela va tikuma va kha va nga landzeleli leswi a hi ta hleketela ku va ta hetelela va ro sungula hi loyi nhlekani aye bupet and sorry one to share in man nata seketela ka leya campaign ya le va vula ku misungova ntiyiso sweswo swa humelela hi Friday a ni ri kwala Limpopo ntirha la Jona ni ku na ndla license loko ni fika ni sungule azanini va ku ni apule ku tirhiweni ni tsutsumela nkonko na ku pfariweni ende nkarhi wolowo ka ha ri wa ma-11 ya nanhlekani so a va ri laha stadium loko ni cheka hala stadium kuma ku loko ni vutiseriwa security la ka va hala stadium vele va ri a ni twa ku ri na yini kwani ku why ku pfariwa sweswi a na fanele ku ri na lava a fanekele va karhi va hi pfuna laha security ya nga swi tivi va ta pfula mundzuku wa kona a ku ri migqivela ma swi vona so a swi lava ku at least swi lunghisiwa swa so kumxana va ta tivisa kwala ka xiyanimoya ku ri no hi siku ra so hi nge vi hi ri kona laha hi nge tirhi ta tirha siku ro karhi no ti ku ni suka ni ri laha ni byela kwala kaya ku tirheka kunyana kumxana swi fasinyana ku ni ta ku ni teka swo karhi na vukorhokeri bya karhi wo ni kuma ku a ku tirheki ma swi vona swo swi tshamisekanga pheni vulavula ntiyiso va karhi a vulavula hi mukhuva lowo a hi na kwala ka department ta ti-license va karhi va cheka vona ku ndleka yini ku na ANC yi ta onekeriwa ku ANC a va tirhi na ku vatirhi lava nga thoriwa kwala hi vo va ka va nga nyiki swona u vulavula ntiyiso nkulukumba wolowo kwalano ma swi vona dange I can't sustain kuna un'wana mingiseri bababeni loko mi nga si hlamula loyiwani i ri miyanele ka malamulele a home affairs service ya vo yi bede ngo loko ze ku 2 o'clock va offline a hi mhaka ya ku hi la giya ntsena i mboza ya South Africa hinkwayo but ka Limpopo la ni huma kona swi nga endleki swilo sweswo no loko hi hlambanya hina entirhweni loko hi hlambanya hi ku ri hi ta tirhela vanhu hi ku tshembeka na vona lava loko va ya ka ti-interview va tlhela va hlambanya hi ta tirhela vanhu hi ku tshembeka se namuntlha va hundzuka va va mahlonge ya vanhu va va swigevenga vanhu lava nga va twaliwangi na hina vona va lava ku vona va hola va dyana va vona va rivala hi ntirho wa vona kasi ntiyiso va fanele va hlonipha ntirho ka swilo hinkwaswo ku hi swona swi endlaka vutomi bya byi famba kahle Calvin Maleza i ri swi kahle ku mi swi hlangana na swona n'wehe papapheni leswi vaaki va hlanganaka na swona hi ku n'wina hin'we mi nga le ku hi rhangeleni i ntiyiso walowo mara loko hi vulavula hi vurhangeli ku na MEC ku na
hambanahambana hi ti-position mina ni le ka position yi nga hansi ya mathula jajini maswito mara ti-leadership ta hina leti vongo hi toho that's why ni yima ni hlomuka from le adyambini se ni ya avanhwini hikuva a va le ku endleni mitirho ya vona oversight a va endli na ti-director ta vona lomu ya mitirhweni a ti na mhaka na swona va na mhaka na mithini na titiya now is the time ku tikofi na ti-aircon ti hela ku tirhiwa laha ni nga ta fambaka kona eLimpopo va fanele va koka masokisi mani twa un'wana 0860002543 ako amukela mingisero nakona ku Afrika Wa Vulavula enhlekani enhlekani khalanga mpfukile epfukile minjhani a khensa swinene loko mi yi bela riqingho mi rini n'we no ni rhandza ku bela mandla mani ka baba Penny for ni vonile video le loko va try ku reprimanda vanhu lava a va nga ri ku tirheni laha ka office leya ka SARS a va eka yona khalanga mo ni byele timhaka ta ku timhaka ta service delivery i nga ku swiya hi ku i va i ri kwini hi nkarhi muni because lomuya ku tshamaku i vanhu lava nhlonge kumbe lomuya ti-suburbs service ya kona yi va yi ri ya xiyimonyana xa le henhlanyana compared to service ya lomu matikoxikaya leswi ni vurisa leswiwa hi timhaka ta ku ri loko mo languta emakaya vanhu va hlupheka ku tlula lomu madorobeni and leswi nga endla hi mfumo wa hina wa ANC 1994 loko va teka mfumo hi ku ya hi mina a swi hambanangi na loko munhu a xaviseriwe honci ri ndeka saka ivi loko ya pfula ekuma ku imbuti why ni vula so ni vurisa hi timhaka ta ku swilo leswi va ngeteki na vathupili swi helile kwini so ni ta yingisela ka radio inkomo mi nga si famba a mi voni ongeti lexi xin'wana xi endlaka leswaku xiyimo xi va tani emhaka ya ku kumbe hina hala makaya a hi vulavuli loko swiyimo swi ka swi nga fambi kahle loko vatirhi lava va fanele va tirha la hina va nga ri ku hi tirheleni exactly ni tirhi ka yin'wana ya timolo la a Centurion back in the days timolo letiya loko i nghena ka dolomo ya maxopeni because ku tala lava nhlonge va ku nyika service ya kahle na mani ri un'wana wa vanhu lava a ni nyika service ya kahle hi mhaka ku valungu va complain loko i nga complain i fanekele i vitana management loko i nga complain swilo swi to tshama i tibyela ku swilo swi to tshama leswiyani mi tshama mi ri na bad service because vanhu a endliwi ku va accountable hi ti-position leti va va ti khomile so complaining vanhu va ka hina a va dyondzi ku complain vanhu va ka hina a va dyondzi ku loko va teka ni fonele ambulance the other day yi nga fiki ni za ni fonela nkulukumba wa ma-ambulance loyi a nga tshama a Polokwane mandwisa khalangane loko ni heta ku dropa call leyi ni fonele na hi ti-ambulance ta hala vo Venta kwihi va la ku ta va la ku ni tisela ambulance ka Bungeni so hale ni tshama kona hale Cape Town service yi kona ku la ta mi byela ntiyiso ku na tliliniki yin'wana yi nga kona la kusuhana na mina loko va ku va na murhi wa koho lowu va ku nyika koho loko ye laha tiphilisi wa swi vona hi nga ku lowu huma khemisi ya straight hi nga ku loyi ya xava mara loko u ya laha health center ka Bungeni vo to ku nyika swin'wana va ku byela ku na murhi wa mukhuhlwana va hava hi nkarhi wa COVID na nkarhi loyi humaka wona so a swi hambanangi mfumo lowuwani wu yikaka isa blind mostly na metweni potami na metweni keseri swinene mingisero meni la ku ya hundzile mavhengeleni se ta vuya yini ka papa Penny nkarhi wa ku va va angola phela ntiyiso wo helela eka buti Erikovani vatirhi va SARS va endla onge va hi endlela favor loko va nga lavi ku tirha khalanga a va tshame emakaya ku tlula ko ta tshama entirhweni a hi swona swi hume endleleni loko ku ta munhu lonkulu ku ta pfuniwa hi e-filing u byeriwa ku a ya ka internet cafe ya hakela hi mani u nge hakeli SARS phinda kambirhi u hakela na ti-internet cafe yin'wana i hlani user a nga tisa tlhelo rorolero ni nga se angola ni nga se teka na n'wana mingiseri ni pfumeleleni sungani hundza ntiyiso mingisero mukana Lona FM ntani na papa Penny la a studio 1 a Giyani amasengeta mall hansi ka vosi bya ka siyanda hi nga kona hi ku tiselana kona ku Afrika Wa Vulavula ka mukana Lona FM mari papa Penny mi nga se hlamula lava kumbe ku angola ka leswi vayingiseri lava nga va kha va vulavula hi swona va ri papa Penny va nga sirheleli vandla ra vona loko ti-officials ti nyika poor service va vona ku administration ya ANC a yi effective hi mhaka ya nepotism na corruption leyi va lumbetiwaka hi yona oversight yi endla hi vamani our ANC
okay sena ngwami ANC ira our ANC yile ku xaviseni. They are not in touch with our real challenges. Itlangelani chauke waka mapaye. Money ni singla yen. I'm sure ni tamala antamangi kuyimela bandara ANC. Ni tita governance. Loka kuri munhu wa ANC kufana kuti ti senior ta mina tita vulavula hi ANC. Yeah. Ni vulavula hi leswi na mina ni muakatiko loyi a xanisekaka a ni vulavuli hi party la ni vulavula hi service delivery ni nga ku loko ri jalo ku ri nhwanyana yaloye i swi tiva kahle ku ni tirha njhani o va na yena a ri moya wa yena a n'wi khensa mara minti hi muakatiko a ni tangi hi party la Se tanihi muakatiko mi ringanyeta hi fanele endlisa ku yini swi fanele swi hela phela leswi. okay lexi fanele xi endlaka tanihiloko ni vulavuli na timinister ta vona they must do something va fanele va endla something ni va sala ndzhaku ka ni vulavula na vona every of hour ku ri a va languti timhaka ta vukorhokeri bya vaakatiko mina ni munhu un'wana wa ku vanhu amahlweni hayi family mahlweni vanghana mahlweni va tupile hi yona hi fanele hi tirhisaka yona a ni nge pfuki mina ni ta yimela bandla ra mina ni nga ri ka position ra ku yimela bandla ni yimela bandla ra mina loko ni ri ka wadi ya mina loko ni ri le ka wadi ya mina ni yimela bandla ra mina hi ku ni chairperson ya kona mara ni mukhanselara ni muakatiko loko ni vona swo biha ni nge pfuki ni miyela and then xin'wana lexi lava ku hlamula ku ri loko va ku vanhu va chava himpela hina vanhu hi matoya la ku mi byela mhaka yin'wana I'm sure lava nga yingisela na vamhani na vo bava na vo buti na vo sesi la misaveni u nga vi munhu wa xinuna vana n'wanuna u nga vi munhu wa xisati vana n'wansati you comment kwalani la u ta ku mi ta ni hlamusela yona kahle yeleyo ku na muyingiseri un'wana la yima ni nghenisa yena enhlekani mi amukeleli ka munghana lone aye na mi ta Mirino. mi ta na mhaka yin'wanyani papa Phenpheni Rishile aye baba so khalanga manitwa minkarhi yo tala ni khini kochomba siku ra mina ro sungula ku nghena amoyeni ka munghana lonene a ku ri timhaka ta vukorhokeri ivi ke loko ni langutisa leswi tatani Phenpheni va nga swi vula ni vona lexi ni hlanganaka na swona masiku tanihi muakatiko ni tirha kahle lomu ni tirhaka kona ni murhangeri mativa swa vava ni kuma ku rhangela vanhu lava ni kumeri ka ti-meeting va mi addressa as leadership na vo chief na vayini ku kha ku phuxiwa vukungundwani hikuva munhu a kha a tiva ku i nghenile hi deployment kumbe i nghenile hi le ndzhaka yindlu ivi a rivala ku xikongomelo xikulukumba i ku ta ku ngenini ku ta ku tirheni ha rila hi political deployment kambe vanhu lava va nga kona hinkwavo ku fikela ka director ya ndawulo kumbe HOD ku fikela ka level entry inkwerhu himpela ho va ti-political deployment na hi leyi mhaka leyi ni lava ku yi tiyisisa swinene mi ta kuma munhu vuvabyi lebyi ni le ka ti-union byi kona loko se hi ta ka service delivery mi kuma munhu a lava ku komba matimba a kha a tala entirhweni ambele xikipa xa PSA kumbe xa yini sweswi hinkwaswo leswiya mara hi ta ka vatirhela mfumo a hi pfumeleriwangi ku hi Public Service Act 111 ku ri i komba leswaku i wela ka vandla rihi va kona vayingiseri mi kuma ku hi nghena moyeni a twala ku loyi i phewela ku i wa ANC kumbe vandla ro karhi hi tshika ku rivala ku ri Public Service Act yi ri hambiloko u ri vusuka kwihi kumbe kwihi loko i ri laya mutirhela mfumo na ku nyika xikombiso lexi hi ku hatlisa a beta gowa a xibedhlele kwala ni tirha kona Home Affairs ya Germiston beta gowa xi le Germiston ni yise mukhegula van'wana ni va tivaku hi 5:00 last week khalanga 5:00 na nhlekani ni zini ya huma a xibedhlele hi 2:30 in the morning va nga admitiwi no admitiwa
ivi manana un'wana wo vulavula Xitsonga a ni vutisa se ni vitaniwe dokodela kutani ni ta teka mukhegulu ni nge valati a vulavula hi Xizulu a ku wena u lava yini kwalaho ku ni lo vitaniwa hi dokodela u tshamela kwihi xi nge te yini a la ta cincisana switulu ku ni vitaniwa hi dokodela ivi ni n'wi byela ni ku fana na tatani phenipheni ni ku wa tiva ku laha i fambi rhongo se ni vulavula xilungu xa kahle futhi ivi ni ta kuma ku Mutsonga mativa i tisoli ngopfu a ni tivi hambi languti mambalele kumbe a ni nuha vukosi bya ka Xikundu mativa ku yima ku hwi a ni swi tivi ivi ni languta police station ya Alberton swin'wana hi vula mativa xo sungula va ta fika va ku xeweta maphorisa lava va kha va nga ku tiki hi wena mani mara loko mi languta a Germiston a Home Affairs ne le Motsari nkulukumba wani ize a ni le kaya a ku ni humesisa ku yini coco mi endla coco yo lava ku teka xidumbu mi ya lahla mi le ku rileni ivi miya ka Germiston police station yo landzela nyana ka Alberton yona at least hambi vo nyuma mara ingaku va languta va nuhetela na leswi ingaku hi wena mani ene umari mara mbuyangwani loyi a nga lo tutununula haya a layinini sweswi ni suka kwala ni tirhaku kona ni humile ni ya hansi le loko papapheni va kha va vulavula ni endla masiku hinkwawo i kuma ku vanhu va forile mativa ingaku nyoka hileswaku un'wana o ta ku vutiseni ku mali ya mina yi nghena rini mara a khoma layini ku dyambu chona a Pitori a SASSA un'wana i vazi va khomiwa hostage a Soxanguvi va ku a mi nga ku humi la se va tirhela mfumo onge va lonwa mubvanya wun'we a ni nga vuli ku hinkwavo ni fanele ni va careful mara mina ni swi fanisa na wheelbarrow yo loko i nga yi chovhisi a yi suki va lava ku chovhisiwa hi lava ku chovhisiwa sweswi ni munghana wa risati duva kolomu va nga kona hi mhaka ya ku va ku va ne case a Thokoza ni tsutsuma ni tlula na tirobot ivi ni ku mbuyangwani loyi a nga hava n'winyi wo ta n'wi fonelela a ta languta ku humelela yini i to swi yini na leswo inkom eso swo mingisela Munghana Lonene FM i tlhelo rin'wana leri ri tirhaku laha leri ri hi tikiselaka kambe hi nga se twa n'wangulo wa n'wina papapheni mani hundza le mavhengeleni ni ya xavisa ila nga kona mingisela Munghana Lonene FM na ngana ku Afrika Wa Vulavula ntshama mo khama yingisela hi ku ya ku hambana ka tindhawu Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na n'wimi kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za kasi ke SABC Plus ila i-app leyi mi kota ku vona switichi hinkwaswo swa 19 swa SABC na channel hinkwato ta mune ku katsa na channel ta dyondzo ta mitlangu hinkwaswo sweswo swi endla leswaku mi kota ku twa leswi nhlangano wa vaxi wa Afrika-Dzonga wu va ku mukhomele swona papapheni mi va twile va kha va vulavula vanhu van'wana va vulavula na hi timhaka ta ku kumbexana van'wana va va tirhela mfumo va nwe mvhanya hambi mvhanya yini chayona i wayini ya xintu se a hi vulavuleni a ni twa swivutiso laya ko va swi bumabumela yes mara lexi ni la ku xi veka kahle ka vaakatiko hi vona valungu va ti-position tin'wana ti nga kona ka government yeah vaakatiko loko ni ku vana munhu wa xinuna nga vi wa xinuna vana n'wanuna nga vi munhu wa xinuna yes vana n'wansati nga vi munhu wa xisati yeah tiva timhaka ta wena u yimela timhaka ta wena loko munhu a ri munhu wa xinuna o byeliwa wa chava na ku vula nchumu a nga na nchumu lexi a nga xi vulaka because i na ripfalo leriya ra ku ri i fana na munhu a nga fa munhu wa toya i fikhale lexin'wana xi endla ku ri kambe ve rito ya ri fa ko tala ri fa ko tala before ri ta final se a ni lava hi va ni pfuna so loko va fika va vona ti-problem le va pfuniwaka kona va nga chavi ku vulavula a va dlayi a va ripoti leswiya swa ku hi ta tsala ti-email a swi pfuni leswi a va hlayi byela kwalano ku hi lava manager ivi mi n'wi byela leswi swi mi hluphaka ni kombela va ni pfuna kwalano ku ri hi fambisana na voho swa tipolitiki hi nge swi hoxi ngopfu a ANC ntsena yi lidaku ka mfumo ku na ti-opposition hinkwato munhu loko a tholiwa a nga tsaliwa ku ri wena wa ANC wena wa yini the government is governing every positions that the political leti nga kona South Africa loko ku ri mfumo lowu fumaka wu fuma na ti-opposition yeah and then vanhu va tiko hinkwaro va fumiwa hi one government se a fumi a ANC ntsena la i vanhu va South Africa hi ku hambanahambana se
a hi humeni ka politiki hi vulavula hi reality leyi endlekaku ku xaniseka ka vanhu va hina lomu ka department lava korhokeliwa kona vanhu a va yima a hi ri va endla strike management so swi vula ku loko ni fika la a ni fanele ni korhokeriwa kona hambi home affairs hambi sasa hambi ni fanele ni swi tiva ku i mani a nga le ku rhangeleni ka ndhawu loko swi nga fambi swona loko swi nga fambi lomu kuma swi nga fambi swona vana na rito hi n'wina mulungu wa hina hi tirhaka ka mfumo that's why na mukhanselara i boyi ya vaakatiko mukhanselara i boyi ya vaakatiko a hi nga ti bi swifuva hi ku hina ma vona leswaku ti-prangodite ni twi mi vulavulaya ma vona loko mo ze mi twa munhu a ti ba swifuva hi position i nghozi ngopfu is very dangerous and the leadership a yo va ka tipolitiki or lomuya mitirhweni murhangeli wa vanhu mi ta n'wi vona hi ndyangu u byi dyondza mutini wa wena ku vana wena va tsala va dini vana va wena va le ka nawu wa kahle that is a leadership leadership yi sukela mindyangwini ya hina vanhu loko u lava ku ya rhangela va fanele va n'wi languta ku xana wa rhangela mutini wa wena na hi ku loko u ri nghozi laha ka muti wa wena se wa hoxa tiko a nghozini i swin'wana leswi hi vavisaka sweswo a hi hetseleni ni sa let second ti nga ri tingani la se ni nga ku ri vanhu mi nga chavi ku vulavula ti-problem leti mi ti kumaku aka mfumo vulavula na vona i vanhu loko va nga twi hi khumbeni mina a ni laha ku ta tirhela vanhu ni n'wanuna ami wa xinuna ni vona tiko ra ka hina ri nga se hluvuka ni lava ku ri hluvuka ri ya henhla na mina ni ti ba xifuva a ku na xin'wana lexi ni nga tshamela xona tiko ra ka hina must be the best laha ku huma ku pheni ku fanele ku va the best se ni kombela va nga vi matoya na metweni vanhu lava tirhaka tihofisini i vatirhi va vona na metweni ayi ni kombela ku mi hlamula hi ku ina ku ve rin'we a mi swi kota ku loko ma ha ri mukhanselara le ka nkuri yes loko ku ri loko mapatu ya nga fambeki mi teka garion mi famba na rona yes i ntiyiso ni kombela mi ya byela mukhanselara wa le ka hi le ka mageba le ku nga na ngonyama wa le ka mageba na yena ya teka gradara yi khulela patu ra ku ya xikolweni mathicara ma famba ku vava enko hi sweswo mingisiro mugandalona FM awara ya n'we henhla ka nhloko yi ku tisela mahungu ya misava ya tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi ntombi ya ka n'wanati bongiwile hi ya mi tiselaka mahungu yalawo mina na wena hi ta bula na va PSA loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we n'wanati hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus iswa mingisiro mugandalona FM impela yingisela thwi ka SABC Plus inkombo timinete ntsena ku bila wara ya 13 la ku bula na va Public Service Association hi twa ku timhaka letiya ta ku kombisa ku vilela ti fika kwihi hi ndlela leyo veri ku hi ta bula na nkulukumba Peter Mngomezulu kusuka ka PSA. But Peter, good afternoon and welcome to Mugandalona FM. Good day and good day to the viewers. My mother used to call me Peter as well when she was very happy. I'm not sure if Patrick and Peter, it's one thing. Yeah, no, it's one thing, my brother. Let's get to the issues then. Are you still on strike? We have suspended the strike. We have reached a tentative agreement with the CITA management. Until such time that we complete our mandating process, would pronounce on whether we proceed or we stop the strike in totality. And what kind of an agreement is this, or what is it that is making it tentative? Remember, employer was offering a 5% across the board, and we were demanding 7.5%. However,
because we wanted to reach a consensus and a compromise to meet each other halfway. The employer offered an additional of 25 million, which will be divided across all the employees equally who falls under the bargaining unit as a once-off bonus. So now that you have suspended, you still checking with the members if they would want to take the offer at hand now? Yes, we have started today to ask them to mandate to give us a go-ahead or whether to accept or not. We are going to complete it by tomorrow. Hopefully by Wednesday morning we'll know whether we are signing or not. So now that you're saying the strike has since been suspended, what does it mean? Are workers back at work? We have issued a communication to our workers to go back and report for work today and allow us to complete this process of mandating, and then we'll advise them accordingly. And when you were on strike, there were fears that services at SASSA when you started going on strike, we were told that the services at SASSA, for example, and Home Affairs might be affected by the fact that you are on strike. Now, my question is, why would those services be affected when you are on strike? Remember, CITA is an entity responsible for connectivity of network in all government entities and government departments. Remember, Home Affairs rely on CITA for connectivity to process the IDs and the passports, and SASSA relies on CITA for the grants, and also Department of Defense also to process some of their systems. They rely on CITA, and same applies to SAPS, the 10111 communication system also rely on those CITA networks. Therefore, there was a huge impact. And we sympathize with our communities in that regard. Unfortunately, it was during the strike we had to, in order to force a hand of the employer. What do you mean you had to force the hand of the employer? Were you deliberately affecting the network? Remember, during the strike, it's a power play. You know, employer will use their tactics to apply work without pay. We'll also apply our tactics to make sure that we disrupt services so that we can bring the employer back to the table. And it worked out very well, because even the Minister of Communication gave an instruction to say that parties must go back quickly to the negotiations and find a solution, and which we welcomed very well. So in other words, you did not get this 5% through negotiation. You got it through sabotage. No. Remember, negotiations are part of the engagement within the collective bargaining. Remember, when employers started, we started with 2%, and then they moved to 3.5%. We were negotiating at the time before we even started with the strike. We persuaded the employer to move up, and then from 3.5% they moved to 4.5%, which we felt also that it was still below the inflation rate, and then they moved to 5%. You know, the negotiators played a crucial role in this regard. But you won by twisting the hand of the employer by sabotaging the network. Because one thing that I'm trying to find out here, but Peter, do you every day have to see to it that you press a certain button for Home Affairs to work properly, or for SASSA to work properly, or it's just something that you can even go the whole day without having a problem, without pressing any button for Home Affairs to work? No. There are servers. Remember, CITA controls a number of servers. Therefore, they would be required to press a particular button to make sure that the services are provided. Now, if the person who pressed the button is on strike, then it's a problem.
And of course you have me talk about the issue of social security agency SASSA, and the services that are accessed, they are accessed by the poorest of the poor in the republic, Yes, the vulnerable. correct. Yes. So how do you feel when you disrupt the service that talks to those people? We sympathize with our communities, and we did communicate that it is not our intention to make sure that they suffer more. Hence, we made sure that the strike, we reach a tentative agreement so that we minimize the impact to our employees. One of the tactics which is used during this strike action is to make sure that you force the other party to agree to your terms, and then sometimes there are casualties, and that should be accepted. For an example, our members also will also be getting a leave without pay for participating in the strike, But we are saying, as much as we are now going to possibly reach an agreement, all will be completed and everything will be finished by then. And in conclusion, was it worth it when you look back to what the workers will forfeit and what they will get in return? It was worth it. It was worth it in a sense that it showed the employer that they must not take the plight of the workers for granted. We wanted to set an example to say that employers must refrain from negotiating in bad faith. They must be open and transparent. They must bring their books as to how much they have in the cover. When we started the negotiation, such things were not there. The employer was not open and transparent. We had to use some form of effort to make sure that they come to the table transparent and open in that. But it's a good lesson because we have already now agreed we are going to start with the negotiations for next year, for the coming 3 years, in the following month, so that we have enough time to engage vigorously. By the end of March, we intend to have completed the negotiations for this coming year in order to avoid such situations. But Peter, you can sit down, and thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much, my brother. I appreciate it. Okay. Eso soming from Canada November by Bulana Bona Ibut Pitam Gomezul Basuka Bertivitana the Public Service Association PSA Lava Imela Kolomia Kama Kumeno what percent tabatirba Kolomia Kama Kidinar Babatirba Layaka the State Information Technology Agency SITA Lava so komisa ku lela swi yimisiwile hikuva ku ri na mpfumelelano lowu nga se tiyisisiwaka hi ku veni va ya mahlweni va burisana na vatirhikulobye ku vona leswaku va hetelela va vona leswaku va kuma xitshunxo kambe ke mali leyi se va nga nyikiwa yona kumbe ntsengo lowu se va nga tshembisiwa woho va ku ya hi voho va vona ongeti kumbexani vatirhi va nga hetelela va wu fikelela hi ndlela yaleyo mi swi kotise ku yini ku va mi kota ku endla leswaku muthori a hetelela a mi yingisela va ku haya hi yo tirhisa sweswi hi tirhisaka so hi kavanyeta vukorhokeri lebyi hina hi tivaka ku muthori na hi ta byi lava hi ku endlela leswaku a nga koti ku va a korhokela vaaki hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku xiyenge lexi hi xo xi langutanaka na timhaka ta mintirho yi le ka ndhawu ya xikaya kwa SASSA na le ka xiphoriseni ka 10111 se sweswo hinkwaswo a va tirhisa swo ku vukorhokeri lebyi nga kumeki hi ku olova leswi nga hetelela swi endla leswaku holobye bya timhaka ta vuhlanganisi ni hleketela holobye ngunguvele ku va vo va nga hetelela va teka xiboho xa ku hey n'wina mi nge le ku kanetaneni hatani mi fikelela mi tlhelela ka minjhekanjhekisano kumbe ka miburisano leswaku mi ta hetelela mi kota ku fikelela timhaka ta ku va mi kuma xitshunxo eka mhaka yeleyo timhaka ta muholo mingiseri hi to ti nga hetelela ti fikisa xiyimo eka xiyimo lexi hi nga ka xona hi le ku komisa hi leswi Peter Ngomezulu kusuka ka PSA a va vula swoho hi ndlela yoleyo kasi swin'wana mhaka leyi va kha va kombisa ni nga vutisa hi ku tsakela ka vona i ku vatirhi
va tlhelela emintirhweni ku nga se hetelela ku va na xiyimo xo tika ku ya emahlweni i 18 minute ntsena ku bila wara ya 13 nokora ku Afrika Wa Vulavula ka Mavonelo FM eka ku tisela wona kusuka la a masingita mo hlekani lowu na ku pfumela ku ri na we wa hlayisekile wa famba na hina hi ndlela yaleyo ku ya emahlweni se un'wana mi yingisela ni byela ku patruleria a hi vutihlamuleri bya masipala i vutihlamuleri bya public works okay loko ri ku vutihlamuleri bya public works botleni nkombela mi ya laha tlhelo ka pato laha tlhelo ka sports ground xa ka Mageba kuna ndhawu laha very cost center ya ka public works mi va byela va khulela pato leriya ri suka ku laha ka xikotikoti ri fambisa swesiyariya le ka angonyama a ri fambeki ni fambe hi rona namuntlha a ri fambeki vadyondzisi lava va ya ku le kusuka ka nhloko ya xikolo tatana Xikwini na vadyondzisi hinkwavo ni tshemba ku va famba ku tika laha ka patu leri se tiyisisani ku miya va pfuna ku ya emahlweni na ku ri ku Afrika Wa Vulavula ka Mavonelo FM i 10 minute ntsena ku bila wara ya n'we ka Mavonelo FM ni pfumeleni ni hundza hi laha loko se ni vuyi ni lava ta ku tisela nkulukumba wun'wana loyi a nga tshama a ta laha a ku i laha ku pfuniwa se matimba ya Afrika Wa Vulavula ma nga matimba mi ma tivaka i pfunekile mi ta twa yena ndzhaku ka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Eso mingisero Mavonelo FM ku 22 minute ntsena ku bila wara ya 12 nongona ku Afrika Wa Vulavula loko ha ri kwala ka masagwadi ra vuntlhanu leri ta va se hi votisa top 5 swi vula ku lava top 10 se va ta va susanini se hi tiva ku sala va mani ka top 5 ra vuntlhanu reri ti ta vuya se kusuka kwalano se ku ta votiwa lava nga ta tivisiwa hi ti 4 le Ankoankoa Stadium masagwadi lama ya rhurheriwa hi va Greater Tzaneen Municipality se nan'we timasipala letin'wana loko mi lava ku rhurhela ku fana na leswi a hi ta Giyani minkarhi ku tala a hi rhurhele hi va Mopani District Municipality se ivi va langa Giyani se nan'we timasipala letin'wana loko mi lava ku hita loko mi la tata hi ta rhurhela Xitsonga Music Awards a Bushbuck Ridge tihlanganiseni na vufambisi bya nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga mi twa ku va ri swi endlisa ku yini va ta mi fanisela ma yi vomaka kona se leswi ni swi tsundzukaka ku na ntwanano lowu nga koho xikarhi ka nhlangano wa vahaxi na va masipala wa Greater Tzaneen hi yo mhaka tindlela hinkwato vhiki leri taka ti kongoma kwele seke hi mahlweni ku na nkulukumba laha a ta vilerila siku rin'wana laha a ku ni kombela mi ni pfuna vakulukumba ene mpela hi n'wi pfunile me pfukeni hi pfukile ngongwini hi pfukeni siku leri hi mbulanga vito ra n'wina na namuntlha hi va na ku tsakela ku la ku tiva ku hi n'we mani hayi kambe hina ku tsakela ka ku tiva ku kambe siku leri loko mi vulavula a mi ku mi ririsa hi yini a ni ririsa hi mhaka ya maintenance yo ka yi nga heli ene swi ka swi katsana na ku munhu loyi mi n'wi maintainaku hi ku ya hi n'we a nga le xikolweni kumbe a nga mi yingiseli a nga le xikolweni ene a nga ni yingiseli se swi fike kwihi laha ti 20 va nga fika va cancela maintenance liya kambe yena a nga lavangi swona a lave ku i ri ina certificate xin'wana xa vutsotsi nyana kwalaya a lava ku ta i munhu wa malembe mangani loyi ina 23 sweswi okay se kambe n'wina mi canceleleni ku sapota n'wana phela n'wana wa sapotiwa man ai liyani mali a yi nga ri yona yo sapota n'wana luya a ni n'wi yisa xikolweni okay hi leswi a ku twananiwe swona yo sapota a yi ri ko a yi hume khale se tisu mina a ni lava ku hi mfana loyi a ta kota ku humelela aka vutomi bya yena se mara hikwalaho ka ku ye i decide ku tshika xikolo mali ya mina a yi vuyi nkwameni wa mina hi ku mina na ntirho na yona se kambe masundzuka ku hina hi hoxe xandla yimani ni vula ni nga ti pfinyini ku ri munghana lonene va be va khomeni kecekece hileswaku ku vulavula ntiyiso ne yimani ni banya na nkulungwana uchacha mgana lona chacha ene lexi nga endleka i ku va byele ku ye endla yini siku rin'wana leyi aka magistrate aka magistrate hi yo hi la ta tiva ku mhaka i ncini lexi xi ndlaku leswaku mfana loyi a nga ti va jikajika va khoma hala va jika va khoma hala va ze va boxa ntiyiso sweswi i ku mara me that's why sweswi ni ta khensa munghana lonene hi ku lavaya a ni va tholini
a va bisa ti-crap va tirha ro ha famba teka yini hi ta na xona va ku hayi lexi a xona lexi nga xona kasi a va nga tsali layani ku pa mapapila mfana luya wa rhumeliwa lava ya va rhumelaka mapapila ku kondza hi ya mina na xahi hi vuka hi tshama dyambu hinkwaro laha phela inaka phela a swi tikomba ku n'wanuna a julukile phela ya khensa swinene kambe ringetani ku mina lexi a ni ta mi kombela xona hi ku hambi nawu wu teke tlhelo rin'wana a swi ta va swi ri kahle ku ringetani ku tshunela mi vona ku mi nga n'wi pfuna njhani loyi hi ku va a ri n'wana wa n'wina hi n'wana wa n'wina swi nge cinci mina leswi a ni tsakela swona a ni tsakela ku na swi tiva ku i titsotsi a ni nge swi koti ku fikelela laha a nga kona mhaka yi kulukumba i ku ri ku na ndhawu yin'wana ma yi voyi leyi ebodhlela hi ku lunga leswi swi sungula ku ni chavisa ya ebodhlela leri nga bala a ni ringeta ku pfuna hi mhaka ya ku sweswiya swa ku loko i ri n'wini wa muti wa veka timhaka i ku leswi a hi tirhiseni ivi ya lava van'wana lowun'wana lava van'wana a kata ku ri xikimi se va ku leswi a hi teki swona instead ya ku vula ka va lavi swona vo faya kwala ka ngana hayi ni humi kambe a khensa swinene loko mi kote ku pfuneka papa a khensa swinene ku diya ku engeta na mina na khensa ni ri hayi alala munghana lonene n'we mi nga na swiphiqo tanani ka munghana lonene va ta mi lungisela mi vakela ntirho a ni mixisi mi vakela ntirho wo tala kambe swi ri tani khensini danki inkomo hi sweswo mi yingisela munghana lonene fm hi yile siku rin'wana leswi va swi vulaka hi hume kwala hi famba hi fika hi tshama aka tihofisini ta ka magistrate hi vulavula na vona hi va kombisa ku leswi a swi fanele swi endlisa leswi a swi fanele swi endlisa leswi loko hi suka laha se a ri pela na nkulukumba Patrick Shy muhumelerisi a hi na ti-voice notes a ni hleketa kumbexana hi nga va yi ri na tona loko ku ri ku hava swi vula ku mina ni le kusuhi swinene na ku lela hi ta vonana kahle mundzuku loko hi ku tisela un'wana na kona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nghenela ku seketela Papa Penny leswi va swi vulavulaka Papa Penny i ntiyiso ngopfu swa hanya so ku seketela ka mina hi loko tanihiloko hi twile mavulavulelo ya vona va tikomba va ri committed ku va lava ku tirha va tirhela tiko a ni ta ku a hi va seketeleni loko ko va na Papa Penny va 3 4 5 ka malamulelo a ri kona laya a ri kona Giyani a ri kona no vona nga ku a swi ta hunguteka na phati ya leya hina a yi ta hunguteka ku suriwa na vukorhokeri a byi ta va kahle a hi yimeni loko ri na munhu la sukaka a yima a hi rhangela a hi n'wi tenele ndzhaku hi n'wi seketela loko hi lava ku vuyeriwa nhlikani butphede minjhani na Papa Penny kwalani mina ku nduduzela Papa Penny leswi va nga swi sungula leswaku lwisa vanhu lava ku tirha ka government va nga ri ku tirheni ingaku tindhawu leti hinkwaku Papa Penny lava va kota ku fikelela vo ngo swi chekisisa cause hayi ntiyiso tindhawu ta ku tala ku tirhiwe mo special le titliniki na ku nga ku va nghenela le titliniki va nga cheki eka department ya home affairs ntsena va cheki na le titliniki va nga cheki na le ka swa sasa ntsena va cheki hinkwako laha ku nga under government laha ku tirhiwaka hi vanhu vo tala hambi na chief MJ Mkharidzakaranda laha ka Mandlakazi no inkomo khensa swinene tindani a hi pfaleni kwalano a hi pfumeleni ku nangona kwa hina wu ta tirhisa sweswi makumu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa laha mucinini a ni famba na tatana Patrick Shy kasi ke mbana siku leri mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni nangona ku dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni kambe hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimisikwini mbana siku leri mi tiphina ku yingisela xitichi lexi ku ya mahlweni ani tata